صحبت روز. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии суҳбати рӯз аз пешниҳоди шумо ва имрӯз вобаста ба мавзӯи об боз ҳам суҳбате дорем бо мутахассиси агентии обу-ҳавошиносӣ Сангин Самиев. Хуш омадед устод. саломат бошед. албатта об ҳамчун як унсури асосӣ дар табиат нақши муҳиме дар ҳаёти тамоми мавҷудоти зиндаи олам дорад. хуб, аз нигоҳи шумо зарурати пешомадани як таваҷҷӯҳи бузург дар замони имрӯза дар ин соҳа дар чист? ташаккури зиёд аз шумо. қайд кардам ба маврид аст ки шикеле ки тасаввуроти олим Арасту ки дар асри 4 то милод ҳаёту зиндагӣ ба сар бурдагӣ мебошад, инъикос кардагӣ буданд ки асоси мавҷудоти олам ба 4 унсур вобастагӣ дорад, яъне ин об, оташ, хок ва ҳаво мебошад. Ва олими дигаре Фалес ки 300 сол қабл аз олим Арасту зиндагӣ мекард, аввалин маротиба обро асоси ҳаёт дар кураи замин номидааст. ба ҳамагон маълум аст ки истифодаи об асоси ҳаёти инсонӣ. дар кадом соҳае ки мо набинем асосан бе истифодаи об мавҷуд набуданд. асосан инсоният ки истифодабарандаи асосии об дар кураи арз мебошад ва ҳаёти инсоният бе мавҷудияти об вуҷуд дошта наметавонад. На танҳо мавҷудияти инсоният, инчунин мавҷудияти тамоми мавҷудоти олам. аз кадом ҷиҳаташ мо гирем? Масалан, инсоният 70% бадани он аз об иборат аст. инсоният аз ҳама кам 50-60 литр об дар як рӯз истифода мебарад ва шахсоне ки вобаста аз минтақаҳое ки зиндагӣ менамоянд то 220 то 300 литр об дар як шабона рӯз истифода мебарад. акнун худ ба як хулосае биёед ки зиёд шудани аҳолӣ дар кураи арз дар чӣ маврид қарор дорад. яъне бо зиёд шудани аҳолӣ ин худ аз худ талабот ба оби нӯшокӣ хусусан ба оби тоза зиёд мегардад. ин як соҳаи муҳимаш мебошад ва олимон муайян карданд ки тадқиқотҳо гузаронидагӣ ҳастанд ки чӣ хел оқилона обро истифода баранд. Масалан, аз ин миқдоре ки мо гуфта гузаштем 5% ин танҳо барои омода намудани хӯрок ва аз ҳама бештар 43% ки инсоният об истифода мебарад барои тоза кардани ташноб ва 34% барои истифодаи ҳаммом, душ, ванна ва барои шустани зарфҳо 6% ё ки барои ҷомашӯӣ, тоза кардани либос 4%, барои обиёре ва шустани нақлиёту воситаҳои дигар бошад, ҳамагӣ 5%-ро истифода мебарад. акнун ин мувофиқи таҳлилу тадқиқоти олимон ки чӣ гуна обро ва дар чӣ маврид самаранок истифода баранд. самти дигарашро гирем, кам кардани сатҳи камбизоатии мардум, беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум. барои рӯёнидани 1 тонна гандум аз 1,5 то 2 тонна об сарф мешавад. барои ҳосил кардани 1 тонна пахта бошад аз 3 то 4 тонна ва шолӣ зиёда аз 5 тонна об истифода мешавад. ин маҳсулотҳое мебошанд ки рӯзона инсоният шахсҳо истифода мебаранд. ғайр аз он ва дигар соҳаҳое ки мо обро истифода мебаранд. ин ҳаст як мафҳуми асосӣ сабаби ба вуҷуд омадани зарурати оқилона истифода намудани об дар кураи замин. хуб, ташаккури зиёд. صحبت روز. ҳамчун мутахассис чандин сол дар соҳаи обу ҳавошиносӣ кору фаъолият доред. хуб, мехостем вобаста ба хусусияти хоси химиявии ҳамин об барои мо каме маълумот медодед дар табиат? об як муъҷизае мебошад ки дар дунё мавҷуд аст ва ягона муъҷизоте ки олимон то ҳол пурранро наомӯхтаанд. аввалин маротиба таркиби обро соли 1781 обро бо тарзи сунъӣ олими англис Генри Кевандиш истеҳсол кардааст ва соли 1880 дигар олимон обро ба элементҳо таҷзия кардаанд. биёед аз даври ҳозираш каме ба пеш гузарем.
aynı zaman استفاده تغییریابی اقلیم که یک مسئله مبرم روزگشتگی می باشد و استفاده انرژی سبز که پیشنهاد میکنند. ببینید که جمهوری تاجیکستان یک جمهوری می باشد که چگونه با استفاده آب این یک وسیله می باشد که همچون انرژی سبز یعنی کم نمودن پرتوهای گازهای گلخانگی به فضا می باشد. با طبیعت این یک سمت سوحه می باشد و دیگر سمتش وابسته به این با پیشنهاد پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان چهارمین پیشنهاد در جامعه جهانی می باشد که اوید استفاده عاقلانه آب و ثمره‌ناکی استفاده آب و به آب موجود حیات نبودن موجودات در کره زمین می باشد که این زمان برای رشد انسانیت ضرورت می باشد. تشکر زیاد. خوب با اندیشه شما همین 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار که عین حال عملی گشته ایستاده است چی نتیجه خوبی در این سمت خواهد داد؟ نتیجه 10 سالگی عملیات آب برای رشد استوار یعنی رشد استوار انسانیت به آب بودن نمیتواند. اهمیت این امروز ها در دنیا چگونه جنجال طلبات ها نسبت سوزشواری ها نسبت نفت گاز و دیگر مواد ها صرف می شوند. آب باشد این مواد می باشد که برای حیات انسانیت این را علمان و پیشبینی پرزیدنت کشور ما در سهم جهانی هست که یعنی آینده به آب نمیتواند حیات در کره ارض موجود بوده تواند. تاجیکستان که یک کشور آفتابی است قید کردن با مورد است که با موجودیت پریخ‌های آن با موجودیت آب‌های صاف در دریای منطقه های گوناگون آن در دنیا مشهور است و در منطقه آسیا میانه یکی استحصال کننده اساسی آب که منبع حیات می باشد و یک کشور افسانوی است که همه گونه نمودهای آب در یک کشور موجود است و خصوصا از آبهای نهایت صاف و تا آب شور یعنی کلی قراکل می باشد یعنی گوناگون می باشد. اما من فکر میکنم که اگر انسانیت اگر آدمان آب را صاف نگاه دارن این شاید که آینده یک منبع در جامعه جهانی پیشنهاد می نموده دنیا می گردد تاجیکستان برای اینکه همه نمود آب دارد و عاقلانه استفاده بردن آب در کشور ما بیشتر به نظر می رسد به عقیده من. خب البته که درست است. ما از همین فکر میکنم سرچشمه های آبی تازه نوشاکی در منطقه که تاجیکستان آن را یعنی 60% آن را که تولید میکند خوب است که اقدام های خیلی هم بزرگ رو در سطح جهانی جمهوری ما پیشنهاد کرده است و امروز آنها مورد عمل قرار گرفته ایستادند. البته این پیش از همه باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است که در سطح جهانی چنین اقدام ها که از جانب سرور دولت و حکومت کشور پیشنهاد شدند و آن از جانب جامعه جهان به خوبی پذیرفته شد و امروز مورد عمل قرار گرفته ایستاده است. متاسفانه امروز مشاهده میکنیم آب همچون یک عنصر طبیعت نه از جانب همه انسان ها پاک تازه نگاهداری می شود. خب اساساً همین افلاس شوی آب ها را شما در چی میبینید؟ افلاس شوی آب یک خیلی از اول قید کرده بودیم آب منبع حیات می باشد. آب را عاقلانه باید استفاده بود و جهت افلاس شوی آب باید اهمیت داد. در اگنتی آب و هواشناسی سنجشگاه مانیتورینگ افلاس شوی آب‌های سطحی موجود است که در قلمرو تاجیکستان سالهای طولانی به مشاهده صفت آب‌های کشور شغل می‌ورزد. یعنی در ترکیب آب‌های دریاها کدام نمود ماده افلاس کننده موجود هستند و معلومات ها را وقتی تشخیص و تحلیل ها می‌گذرانند معلومات را به وزارت اداره های دخلدار پیشنهاد می‌نمایند. این زمان متخصصان این سنجشگاه
موافق نقشه کاری از دریاهای کشور نمونه آب رو گرفته و موافق دستورالعمل هستند نمودهای تشخیصی که باید در خود مفقد نووابسته گذرانیده شود. تشخیص رو گذرانیده بعد به سنجشگاه آورده او رو تشخیص می نمایند و نتیجهش به وزارت اداره‌های داخلدار پیشنهاد می نمایند. قید کردن به مورد است که نووابسته با اون نعمت خدا داده که در کشور ما موجود هست متاسفانه نه همه وقت او رو پاکیزه نگاه می داریم و افلاس شوی آبها اساساً از اولش هم هست منبعی آنتروپوژن یعنی از طرف شخصان الهیده از طرف انسانیت و منبعهای طبیعی ما آب رو چگونه میگوییم که اون آب پاک است یا افلاس است اولش وقتی از روی بینیش یا چخیلی میگویم وزاله میبینیم که آب مقدارش لویوبا باشد یا که رنگش تیره باشد از روی او بهو میدهند و در دیگر منطقه باشد مثلا از روی افلاس شوی از نفت وقتی که مقدار نشاندادهای نوعیان در روی آب پیدا می شود آب چقدر که میبینن همه چیز رو آب ولی آب رو چشم انسان تازه می نماید یعنی از روی بینیش معین می نماید افلاس شوی آب رو از روی تشخیص های کیمیایی و بیولوژی معین می نماید از جهت بیولوژی باشد وقتی معین می نمایند که در ترکیب آب مقدار باکتریا و ویروس های کسل‌آور در چگونه حالت قرار دارند یعنی آنها با سلامتی انسان ضرر می نمایند یا که نمی نمایند این از جهت بیولوژی دادن بها اوید افلاس شوی آب اوید کیمیایی باشد اوید کیمیایی وقتی آب رو میگیرند تشخیص میگذارونند و از روی نتیجه تشخیص بعد پس از اون پیشنهاد می نمایند یعنی همه اون ماده‌هایی که در ترکیب آب موجود هستند برای خود معیار دارند یعنی حد معین غلظت وقتی این نشانداد تشخیص ها از حد معین غلظت زیاد شد در اون حالت با نمودهای گوناگون آب رو از روی نشاندادها جدا می نمایند یعنی با کلاسیفیکاسیون جدا می نمایند که این آب صاف است آب ناتازه است یک نشانداد اساسی که از روی اون صافی آب رو نشان میدهد این نمکنوکی و مینرالیزاسی آب می باشد خیلی پیشتر ما قید کردیم تاجیکستان یک کشور افسانوی می باشد که در آن آبهای نهایت صاف و یا آن رو اولترا پرسنی میگویند در دریای ورزو و شخوپای آن و دیگر دریاچه ها تا آب درجه خیلی بلندی تازگی و کم بودن مقدار کمی نمک‌های حل شده در این آب دریاها و یا آب دریایی که مقدار نمکش میانه می باشد و مانند دریای الاک دریای وخش و کمی زیاد بودنش این دریای یاونسو و دریای سر این یعنی از روی ترکیب کیمیایی مقدار مدار رو تشخیص می نمایند و نسبت معیار معین می نمایند که آب همین دریا یا آبانبار یا کل تو چی درجه با معیار موافقت می نماید یا نمی نماید این نشان می دهد که اوید افلاس شوی محیط آب سبب های افلاس شوی اساسی طبیعی خیلی که ما گفتیم این اسباب طبیعت یعنی با سبب بریدن باران فرآمدن یخ و دیگرها آمدن لویوبا یعنی تیره شدن رنگ آب که این میتواند که از مقدار زیاد باشد و آن رو همچون یکی از سبب های افلاس شوی دونند اما این را خود طبیعت میتواند تازه نماید وقتی که آب از با درجه تیز می آید و در پایان آبها در جای هموار با سبب تحشین شوی این خاصیت آب تازه میشه و یا که آبانبارهایی که در کشور موجود است یک سبب تازه شدن آب و با پایان آبها دادن آب تازه میگن و دیگرش تازه نمودن آب چخیلی که در اول ما قید کردیم از حساب آب پرتوهای معیشی میگردد و آن رو در جایهای آب تازه کنی باید موافق ضروری تازه نموده بعد با دوامش استفاده برند و یا کارخانه های صنعتی که آب رو استفاده می نمایند آب رو عاقلانه صرفه نمایند و با درجه ضروری تازه نموده پس با پرتوگاه ها پرتویند
дар умум дараҷаи тозагии обҳои Тоҷикистон имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад? агар аз ҷиҳати кимиёвӣ мо гирем гуфтан қайд кардан ба маврид аст ки зиёда аз 85 мумкин то 90% обҳои дарёи обҳои ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ба обҳои соф ба обҳои тоза дохил мешаванд, яъне дар онҳо миқдори намакҳои ҳалшуда то 1 грамм дар 1 литр мерасад. ин танҳо аз рӯи як нишон дод. дигар нишон дод ки боиси пайдоиши бемориҳо мегардад. ба ақидаи мо хусусан дар кишвари мо низ ин аз рӯи дуруштии об, яъне пайдоиши касалиҳои санги гурда ва намакҳо дар организми инсоният. эро қайд кардан ба маврид аст ки дар саргаҳ чӣ хеле ки мардуми қадимаи мо мегуфтанд ки оби хом ё ки оби пухта, ин тасаввуроти мардуми кӯҳансоли мо ноҷо набуда ва дар ин замонаи рушди илмӣ асоси худро ёфтааст. яъне оби дурушт он обе ки миқдори намакҳои калтсий магний дар он зиёд мебошад. вобаста бо ҳаракати об, бо ҷараёни об, он метавонад ба оби нарм табдил ёбад. яъне миқдори дуруштии об агар аз 70 градус зиёд боша, ӯ ба оби дурушт дохил мешавад. вақте ки дар поёнобҳо ҳам дуруштии об кам мешавад, ӯ ҳам барои истифода, ҳам барои истеҳсолот мувофиқ мебошад. хуб, ташаккури зиёд. чӣ хеле ки гуфтед, об ин худ ҳаёт аст, яъне бе об ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад. пас аз нигоҳи шумо ҳамчун як мутахассис нигоҳи инсон, муносибати инсон нисбат ба ин мӯъҷизаи табиат ҳам гӯем хато намекунем. тӯҳфаи табиат ки барои тамоми башар, яъне ки ҳамчун ҳадияест ки мо аз он истифода мебарем ҳамарӯза дар зиндагии худ. муносибати инсон бояд чӣ гуна бошад? ба ақидаи мо бояд ки муносибати инсон оқалона бошад. чӣ хеле ки бузургони мо гуфтанд, зиҷӯе ки хӯрдӣ аз ӯ оби пок, нашояд фикандан дар ӯ сангу хок. яъне истифодаи об аз таълими бохчаҳои бачагона то макотиби оле ба дараҷаи оле омӯзонида мешавад. ман боварии комил дорам ки мардуми мо инро оқилона мефаҳманд ва дарк мекунанд ва шояд ин дарс барои дигар ояндагони мо низ бошад. истифодаи оқилонаи об, мо гуфтем асоси ҳаёти инсон аз ҷиҳати истифодаи ҳамчун нӯшокӣ, ҳамчун ҳавое ки мо нафас мекашем низ вобастагӣ дорад ин ба об. ҳамин чизро қайд кардан ба маврид аст ки фотосинтези як сабабе мебошад ки боиси пайдоиш тозашавии ҳаво, яъне оксигени ҳавое ки мо истифода мебарем. агар олимон муайян намуданд ки ҳамин камбудии об то 20% шавад, фотосинтез якбора кам мегардад. агар камбудии об то 50% гардад, умуман процесс ё ки равияи фотосинтез намегузарад. вақте ки равияи фотосинтез нагузашт, ин худаш ба кам шудани ҳавое ки мо нафас мекашем оварда мерасад. албатта натиҷааш боз ҳам он тағйирёбии иқлим аст. бале дуруст аст ва фикр мекунам ки маҳз ҳамин амалҳо имкон медиҳад ки дар умум ҳам тозагии об таъмин шавад, ҳам як раванди хуби экологӣ таъмин шавад, ҳам захираҳои бузурги обӣ аз ҷумла пиряхҳо ки сарчашмаи асосии обҳои мусаффо, сарчашмаи асосии обҳои тоза ҳастанд, ҳифз карда шаванд. тоҷикистон ки худ ташаббускори як иқдоми бузург дар соҳаи об дар ҷаҳон аст. пас мо бояд пеш аз ҳама ҳамчун кишвари ташаббускор дар ин соҳа кадом корҳоро анҷом диҳем? мардуми тоҷик, умуман мардуми тоҷик ҳамин он зарурате ки ҷиҳати тағйирёбии иқлим, ҷиҳати ҳифзи пиряхҳо, ҷиҳати
оқилона истифода бурдани об ки ба ҷаҳониён пешниҳод намуданд дар мадди аввал иҷро намуда истоданд ва оянда бо пешниҳоди роҳбарияти давлат ва роҳбарияти кумитаи ҳифзи муҳити зист ва дигар сохторҳои марбут ҳама вақт пешниҳод менамоянд ки ҷиҳати оқилона истифода бурдани об ҷиҳати тоза нигоҳ об аҳамияти ҷиддӣ диҳем зеро ки об гарчанде дар кишвари Тоҷикистон дастрас бошад ва зиёда бошад низ ба кишварҳои поёнов ва дигар мардум аҳамияти бештар дорад. Яъне кишвари мо на танҳо фикри мардуми худ ва фикри сокинони ҳамсоя кишварро низ ба назар гирифта чунин иқдомҳоро пешниҳоди ҷаҳониён намудааст. хуб, ташаккури зиёд. ва бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки тӯли чанд лаҳзае мо суҳбате доштем бо мутахассиси агентии обу ҳавошиносӣ Сангин Самиев. фикр мекунам ки як суҳбати самимӣ ҳам буд дар соҳаи об, чун аз хусусиятҳои гуногуни об ва ташаббусу анамун иқдомҳое ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст ва он дар сатҳи ҷаҳон пазируфта ва имрӯз мавриди амал қарор гирифта истодааст. Ташаккури зиёд. саломат бош. ва бинандагони гиромӣ, ин буд суҳбати мо. То барномаҳои дигар саломату комёб бошед. برنامه صحبت روز